Kamagambo nachagete ariwe seito twari gosoma n'abagere standard 1 mpaka 4 uchiaringi abagera ao n'abagusia lakini standard 5 mpaka form 2 twaringi kilasi ya kama wana twasometa mwego nkachankarua rorine kanda kisi high school kisi African school oyo mwaka sote kisi school norio kisi atojirara 53 njangarute kape 52 karua kisi school 56 kama yako ndeko ekosi yao yugwari na kisi school gaiga tachinde ngontoro twara nyira maiga kenga bali mwaringe na barabachinga kisi school mbarabe na barabi abana ande tachinde gyoko nyira igoro ya barabo ya mubabiri twari kwa Kongo na etwachagete abagusi 12 lakini abatachiete bakora form 6 yabarenge tali maina we are 5 lakini rende bonsi wa one team form 3 mondongi nyore toromo no kubwa abande simye ni yachaera kwa to kisi school ndo tokaruka magamba tukaswa form 3 together na chitaka kore mirimo pakabuna goja gukori go minister nero one of the classmates in your very successful Dr. Bobonko na kwero Nairobi korunyori bali Masaba they did very well akora pake ubunyagitari garambu yakora ubugitutwa mumanyi gisairo narengo na akorete police akarwa akagenda immigration akagenda foreign office kabera bachere manye myaka gete akajanenda kairina akakora as a civil servant sekiri nyarangi Sing'ombe kuru not mugrango era na watu wajiete pakobwari muto gatrenzo kagreju together togajaga basomi na ajita kabadisi ajita kabe chairman ya cotton board na very successful nonya ende mangana lebuna go chaba they did well the carry did yeta dia gusibuya katwara kora mangana mwanya getinga na watu wale korandiria bagusinga aya soma banda ndio tware jetore fortunate bagusia bange mbali ngesuku ibuna wana nakwa na kisi school ngatore twero manya iko na ndo bande bakali sikwane nabwa boka ba egre school na yoga nero ya lengo yo mato kango jire yala na Kakamega ni bahati bali baito bandu atanga nito buna babanya buto bachete maseno ni nero ni bahati abange go twari gukora kisi ya bas in secondary education muna kwa college school kwa college yo school ya ali ani tachete makerere mwako ito ntachete because egesonga watu akore to bina watu anyata chipi yo kwenda makerere wikaengo ikayo itegeso makerere nero baba kibaki baso kataka so mesen meganeria that's right yo na watu akore to wakisi ya watu aso bwalimu lakini njao kurukisi school no kurukisi school kwa kwenda ukaenda college kwa sasa yeah kaenda college graduate 58 59 no mwalimu naenda headmaster jana rwete college na kwa headmaster suguru kwa sasa tukachakira mwalimu headmaster nduru intermediate na jakirete intermediate iko ni primary upper primary sort of primary ngaswa mimi akamekevere neno ngaswa karete ende promotion ende kanyanga na very promoted kubwa bali mu bandi barenge senior than yo karende gashi nengiya lakini ende no ndu tabo no bwali ubo bisomu education kagenda siasa